BJP na lenga pairabadi Manipur ki saktam kaidongai da kairoi miyam ki apambagi matung ina state asigi saktam mapung phana ngakani haina Chief Minister Nongthombam Birena phongdokre. CAB na Manipur amadi North East state singda sokhaloi haina Ram Madhav na phongdokiba wapam adu thajaba yadaba vote phangnaba miyamda lang thakpani haina Lok Sabha ki mirep Dr. Narana hairi. Congress की मिरेब ओ नबकिशोर क्रिमिनल नते BJP ना लाना चार्ज तौबनी हाइना MPCC की वाइस प्रेसिडेंट एन लोकेन ना फोंदोखरे. लोकसभा मिखल नक्सिलकपगा लोइना पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर सिंह अतोपा पार्टी सिंह दा चोंगथोक चोंगसिन तौबगी थबक लेपतना चथरी. Amazon Constable Mohammad Mazur Ahmad Mishigi Matanga Magistrate Inquiry Chathanaba Manipur Lengak na Khangankre Mara Labor Mioi Matik Chaba Chairak Pinaba JSC na Taksilakli. Mayam Bukurumzari Adom na Yengbiriba Impact News ni ay Momoka Salam na Huzipungza si Faupagi Marueba Pausing Mayam Tipizari. BJP na lengak pairingaida Manipur gi saktam kaidongnung da kairoi miyam gi apambagi matung ina state asigi saktam mapung phana ngakani haina Chief Minister Nongthombam Birena phongdokre. Wafam asinga si Sagolban Assembly Constituency ke manung chana Moirang lairakta leiba ibudau khamlang bagi laibung da pangthokpa BJP gi nongmagi oiba miyam gi mifam da phongdokhibani. Lakadoriba Lok Sabha Mikhal ga mari lainana election campaign oina pangthokiba thoram aduda Chief Minister na miyam gi yaifa thorang gi damak BJP na paikhalakliba khongthang singbu thajaduna party asida mioi kaya changlakpa leptri. Ngasi khaktada Congress ki ward member Jila Parishad amasung cooperator yauna party asigi thomi chamngarom BJP da changlakle makhata nasu thomi kaya changlakhigani haibagi achet pathajaba lei mamangda pankhiba MP singna miyam gi chawkhat thorang gi damak thatharakpa senfam sing masagi maralgum khanbadagi chawkhat thorang da thingthahankibani MP amagi chahi amagi fan lupa karor manga yaurabasu thika oriented oiba Chawkhat Taurang Kaktada Ngauduna Leibana, Chawkhat Kongtangda Mai Onsindabani, Masagita Kanba Muishing Asibu, Amuk Hana Miyamgi Mihut Oina, Halak Haroi Si Haina, Mahakna Fongdoki. Ngasi government sina tawjaraiba thabak phangdabana harol singida masa masagi thabak pijanabagi tawraiba Isal isa singna makut masade hairaga ngasagi haibang thangdana leirambada ngasi akoina free the call yela iba swing machine pira iba loan pithara iba tawriba mayam se mayamna loina mitna ubiraba ngaktani aduna sugumba hujikki laiba development change sina ngasi mang aina ngasa hajage bido yumda party office ta sangakpa congress tagi BJP yaujaraga na sangakpa chani yankhai mu amane aduga thinungaida Congress tagi BJP yaujaraga na sangakpa thinungaida mi chahum guma amane punna ngasi sida BJP da Congress tagi mi chamma guma sangayeba BJP bu nungsibagi thajaba hengalakpagi khudamne ngasi government sina tawjaraiba thabak phangdabana Nakalamaromda Senba Chahi Lishingani Taraga Mapan Kungi Oina NDA Lengakna Puthokiba Budgeta Awangnongpo State Sing Khaktagi Oina Chada Kungam Mathoi Earmark Tauba Asina Center da Paliba BJP na Luchingba Lengak Asi Awangnongpokta Ahenba Mityeng Changli Haiba Takli Mikhal Naksilakpaga Asida Congress Choirol Ngangba Hore Haina Works Minister TS Bishwajit na Phongdokri Ngasigi mifam aduda saruk yaraduna Minister Bishwajit na hai karigumba UPA na Luchingba Lengak Laklabadi Lauthokraba Special Status Amuk Hanjingani Haina Congress Luchingba Rahul Gandhi na Phongdoklam Kiba Asi Laibak Thibani Haiki Handaki 2019 ki 20 ki budget ta total semphong ki cha da kuma thoi ha base it becomes a history oirabani
मरमदी ngasi wok the prime minister kaya lakhi kaya chatki adubu northern state ki damakta chawkhat thorang ki damakta budget ki total 21% je cha da kuma thoi je si ki damakta northern state ki oigadabani haidan earmark tabuje masi karma prime minister na tawi kana ki damak tawi manipur ki yaun northern state ki chawkhat nabi ki damakta bharat ki nd ani sub nd ki lusingba narendra modi sina tawi masi ningsang biyo akoi ngasi masi ki wakhal londane akoi bjp ngawhum thok tabra hangning se adu masi ki wakhal londane amadi tawrakliba mina tawrakliba pose akoi kadi bagi damakta makoi support toroi dabano adu ngasi akoi na fight torbuji this is the fight for the country this is the fight for our state Nakalamaromda Lok Sabha Mikhal Kamari Lenana BJP Kumbi Mandal na Sinduna Kumbi Kaitel da Miyam ki mifam pangthokre mifam adu da Chief Minister Nongthomba Birena Paliba Lengak asigi pandam di afaba maratapa Lengak Leiba Adubu kanagumba political party kharana BJP bu lana sandokliba asi yamna laibak thibani haina phongdoki mifamaduda party asigi inner gi mirep oiriba Dr. R.K. Ranjana Mikhal asida BJP na amuk lengak paiduna chahi kaya Congress lengak na sotha halamlaba lamdam asigi chawkhatpa mayonda soidana purakani haiki अदुगो थाव लिटर नमगी अहिंग यारे नबगी दम तरब कोने वोट पी दिसे अदुगो गैस सिलेंडर नमगी दम तर नुमित हुमी गाने नबगी दम तरब अदुगो मी लेजब मी खर सीबगी सही अनि बन ब्लॉकेट कमना नबराय मणिपुर दा बीजेपी ने लुसिन में सही अनि के शासन ला मतुंग मयाम न करी उरे ngasi ban blockade leiribra ngasi adugumba chinga tangga changna ba ya de habi wakal leiribra BJP bu break kauhan ba ngamgadaba party di NPP na oibaga loinana state asigi leihauda chawkhiba NPP na state asigi issue kaya lakpa matamda parliamenta mapungfana thengnagani haina deputy chief minister Yumnam Joy Kumar na phongdokre wafam asingasi National People's Party NPP ki outer Manipur parliamentary constituency ki mirep oiriba thangmilian kipken gi lakadauri bataraga tare lakshuba Lok Sabha Mikhal ga mari lainana Wavugai High School ground da pangthokiba miyam gi mifam da phongdokhibani mifam aduda Joy Kumar na makata na lakadauri ba BJP na Mikhal da mai paktuna Lengak ama semba tarabadi CAB asi sungsoi soidana pass tawgani haibasi soidrabani hairaduna deputy chief minister na BJP bu namthaba ngamba NPP ki mirep ama parliamenta thamba matam oire haiki mifam aduda saruk yakhiba health minister L Jayanta Kumar na haikibada NACN IM gi luchingba muiwa gi South Nagaland gi wafam hiram amatada yasinaba tawroi haiba ngamba CAB yauna state asigi Laikhai tadriba tongan ba issue sing asi thamoi sheng na parliamenta thengnaba ngamgadaba mioi ama miyam na khanba matam oire Delhi da chatlaga state asigi nupi angang yauna state asida lairiba miyam gi chaba right tanabagi matam lakle haki ngasigi mifam aduda NPP gi outer Manipur parliamentary constituency gi mirep oiriba thangmilian kipgen NPP gi general secretary KS Loken NPP gi national youth president Y Ritika hanagi MP Kim Gangte yauna party asigi thoburoi kayana saruk yakhi Congress boy ro BJP you ro kai problem na sidale ba kamuna masana masagi fire masagi decision long mum nam dem adale ba duna bai no shi mai to shi logo dum hai ba du de sale ba madu nan thop nam dem adale ba kamu sarkar boy hai kamani hai le ba kamu si a koi se phajana to bra hai ga de adu su to de example hoina ai thamge Congress na pali matam ai na DCP hoye matam da ui ba sa koi matang se da MH de gi chit kana message am lai se da matam de gi minister ibom sahab important Delhi de lege tasman to si kamai to de hai adu sa khang ba khang de na adu ga amna luba decision ama loba kande da Congress ki aada leba kamuna Manipur ki chief minister se masi he smai dong to de nang kali khali hai wa adu ho hang da thok long nam jale to riba national party ki man koi ge mong che Citizenship Amendment Bill na Manipur amadi North East State singda hekta sohan gadaba natte haina BJP gi National General Secretary Ram Madhav na ngarang phongdokhiba adu board fangnana ba pangangang bani thajaba yaba wafam natte haina Inner Manipur Parliamentary Constituency gi CPI gi Mirep Dr. M Naran phongdokre wafamasi ngasi Tarung Khun gi miyam na sinduna Tarung Khun Community Hall da pangtokhiba Dr. M Naragi election campaign ge thoramda Impact News na hangba wahang gi pakum piraduna
ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ इलेक्टोरल सिस्टम असी रिफॉर्म तौरगा प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम अमा चटनाहंदुना मियामगी अपांबा मिरेप खनबदा हेन खुदोंग चाबा अमदी करप्शन की चांग हंथहनबा ngamnaba hotnagani haina phongdokhi राजनीति मसक खंगना नैनरगा राजनीति प्रैक्टिस तौब अमसु चंगेबा एनीबॉडी टॉम डिक एंड हैरी हेक्टा इलेक्शन लेपकनी आई पैसा खर पाइरे पैसा मी लेनी गाइब पोर्से मसिगी मतम लोइरक अनी हाइबसि याक्ति फावी मदु लोइनबसु होनब चंगी अदुदनी अइना हे हाइजरिबा हुजिकी लेरिबे इलेक्टोरल सिस्टम असिना याम काइहनगरे ngasiदी पृथ्वीगी लैमाइदगी लैपाक मरफुद्रा मंगाददी होंगरेबा प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम फंगैब भोटुगा फंगदोरिब सीट की चानब कोई हुजिक येंगदी बीजेपी ने शासन पाइरिसे 31% फंगेब 69% ने यादरिबना भारत की प्रजा अदु मोय सिटी 52% फंगेब 282 सी अरानब कैलकुलेशन ओइरे मदुना अरानब सिस्टम असिदे सुम चथरबदी लैपाक असिदे करप्शन मुथत पंगमो कांग्रेस पार्टी की इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की कैंडिडेट ओ नबकिशोर क्रिमिनल नते बीजेपी न लाना चार्ज तौबनी हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट एन लोकेना फोंदोखरे लोइनाना हंदक पांगथोकदौरिबा लोकसभा मिखलदा कांग्रेस न सुंगसोई सोइदना माइ पाकनी हाइबगी अचौब थाजबसु एन लोकेना फोंदोखी वाफम असी नंबोल लैमपोकपम ममांग लैकाइदा पांगथोखिबा कांग्रेस के पब्लिक मीटिंग दा नंबोल कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए शु ओइरिबा एन लोकेलना फोंदोखिबनी इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की कांग्रेस की कैंडिडेट ओ नबकिशोर बु सौगतपो ओइना पांगथोखिबा पब्लिक मीटिंग अदुदा एन लोकेलना मखाताना हाइखिबदा मणिपुर की हानगी चीफ सेक्रेटरी ओइरंबा ओ नबकिशोरना मराल लैबा मिसक अमा ओइरबदी करीगी जेल दा थंबक ngamdribano हाइना बीजेपी दा हंकी बीजेपी न लुचिंगबा लैंगाक असिना ओइदबा पादबा मराल कया ओ नबकिशोर दा पिसिनबनी मसिदा मियामना थाजबीगनु हाइखी मंगोंडा तौरीबसिदी सार सुमना तौबनी मंगोंडा थोइदो केंदोंना मंगोंडा मदुगी लालमेब तोरकदी नहाना सिदैजु बखोगी सरकार लै बीजेपी की सेंटर जु लै सिदैज मरालनबदी करिगिदमता श्री नबकेशोर जेंद पीबा ngamde मोइना मागी मठकते एक्शन लौबदी लाइना अटोप मंगोंडा पीबा याबा फंबौदा पीननगी कोर्टगी ऑर्डर तारकेबा मयाम अमा लैग्रे सिदैज माना अरानब तोरकदी करी दौरे ngasi मा सही अनि फारे ngasi बाबा माना जेंद पीबा ngamdribano केस अमा क्रिमिनल लैबा तारकदी वोल्डरी रिटायरमेंट लौबजु याब नते मागी सरकार सिना वोल्डरी रिटायरमेंट करिगिदमता पीरई अदुदी ngasi सेंटर दा लैरिबा बीजेपी की मोदी की सरकार मणिपुर दा लैरिबा बीजेपी की सरकार ICU मनुंग दा लैरबा अदुमा पेशेलगा पांखकने सुनतगी मतम नाइबनी पब्लिक मीटिंग अदुदा सरुक याखिबा कांग्रेस की इनर कैंडिडेट ओ नबकिशोर न फोंदोखिबदा IAS ऑफिसर अमा ओइना मियामगी थबक तौबदा पांगथोकपा ngamdaba कया लैबना थबक्तगी पोथादुना मियामगी याइफा थौरांगसिंग पाइखतनबा मिखल असि थेंगननबा थोरखिबनी करिगुंबा महाकना मिखल असि माइ पाकपा थोकलबदी मणिपुर मियामगी चौखत थौरांग ओइबा याबा थबक कया पांगथोकनी हाइखी लोकताक nga फारग हिंगलबा कांगोना लोकताक प्रोजेक्ट तो हिदना इसिंगी इमाई वांखलक्तना nga फाबा ngamaktaba lau उजरंबा लोकताक मापानगी लंग कयाने इसिंग थुमजिनगिदना अखोइगे पुंसीदा अकाइबा मा लाकपसे अखोइ खोंगदोक्तबा जादे लोकताक प्रोजेक्ट ना पीरिबा मैसे अखोइदा कानाबा लैत्रे लोकताक प्रोजेक्ट तो से अखोइ प्रजागे नुंगाइनबा प्रजागे lau उनबा प्रजागे nga फानबा सिमिल ओन फानबगे अदो मै थौरम कया आई पाइखनबा पार्लियामेंट दा इंग बांगांगजगे भारत सरकार की कंसर्न ओबे मिनिस्ट्री सिंग दा आई मदुगी मतंग दा आई तानजगे लोकसभा मिखलदा मिरेप ओइरिबा सिंग करंबा मिशकनो हाइबा मियामदा खंगहन्नबगी थौरम अमा एप्रिल 3 अमसुंग एप्रिल 3 ता एडिटर्स गिल्ड मणिपुर न सिंदुना होटल क्लासिक ग्रांड दा पांगथोकलगनी डिबेट खना नैनाबा अमसुंग वाहंग पाहंग तौबगी थौरम परेंग यावगदौरिबा नो योर MP कैंडिडेट हाइरिबा थौरम असि आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओइना एप्रिल 3 अमसुंग इनर गिना एप्रिल 3 ता पांगथोकदबनी थौरम असिदा लमदम असिगी मियामना सरुक याबियु हाइना एडिटर्स गिल्ड मणिपुर की माइकैदगी पाउजेलकली
Lok Sabha Mikhal Naksil Laklabasu Lamdam Asida Lairiba Political Party Singi Member Sing Atopa Party Singda Chongthok Chongshin Taubagi Thabak Leptana Chathari Congress Party ki tongan ba District Singda Achoba Thaudang Lauramba Wakar Humdraga Mathoirom BJP da Changsinkre BJP da Changlakhraba Congress ke Wakar Singh Adubu BJP Manipur Pradesh ki Kanchipur da Laiba Party asigi matam kharagi oina semba office da taramna okhi BJP Manipur Pradesh ki President KSS Babananda BJP ki National General Secretary Nalin Kohli yauna Congress da ki Changlakhiba Wakar Singh Adubu taramna okhi Lok Sabha Mikhal ga mari lainana hairokta BJP Manipur Pradesh ki Booth Sammelan pangthokpaga loinana Congress amadi atopa party dagi toklaga BJP da nauna changlaklaba mioi chama ga marfuga nipan lom taramna okre Booth Sammelan amasung taramna okpagi thauram adu hairok kendra BJP mandal na sinduna hairokta laiba Education Minister TS Radheshyam gi yumda pangthoki thauram adu da saruk yakhiba BJP ki National Spokesperson oibata natana National General Secretary Nalin Kohli na India ki hauzik lairiba Prime Minister Narendra Modi na luchingba laingak asi miyamna thazaba adugumba laibak asida ahongba purakpa ngamba amani Mikhal asida su BJP na mai paktuna laibak asida laingak paigani haiki जब अलग-अलग गांव के परिवार भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य बनते हैं बीजेपी का परिवार देश का सबसे बड़ा परिवार है और हम सब जो है मिलकर नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी सरकार एक मजबूत सरकार बने जिरीबा म्युनिसिपल काउंसिल की एक्टिंग वाइस चेयरपर्सन ओइरिबा बीजेपी काउंसिलर सौगाईजम वांगोई शना भारतीय मोदी आर्मी के मणिपुर स्टेट यूनिट की स्टेट प्रेसिडेंट कोंथौजम बिशोरजीत स्टेट वाइस प्रेसिडेंट इकेन आर पानमई अमसुंग भारतीय मोदी आर्मी के वांगजिंग तेंथा मंडल की प्रेसिडेंट कोंथौजम प्रियोना लुचिंगबा बीजेपी की वाकर तरागा हुमदोई कांग्रेस पार्टी दा यावख्रे नौना यावरक्लबा बीजेपी की वाकर सिंह अदु हाने की चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी अमसुंग एमपीसीसी की प्रेसिडेंट गायखांगमना अयाबा पीदुना ngasi कांग्रेस भवन दा तारामना ओखी नौना चंगलक्लबा बीजेपी की एक्टिव वाकर सिंहबु थागतप फोंदोकलदुना हानेगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना बीजेपी की वाकर कया नोमकांगदना चंगलक्पा असिना कांग्रेस पार्टी असि मणिपुर मियामना थाजबा हेनगतले हाइबा ताकचरे मसिना मरम ओइरगा लोकसभा इलेक्शन असिदा कांग्रेस ना इनर अमसुंग आउटर अनिमक्ता सोइदना माइ पाकलगनी हाइना थाजबा फोंदोखी मयामना थाजबा हेन कोई पार्टी दा याउबिरपसिना उट्ले मदुदी दक लाकदोरिबा इलेक्शन अनिमक एमपी अनिमक से मसी सुसोई सोइदना कोई पार्टी दा माइ पानी बीजेपी ने लुसिंगबा सासन सेंटर दा लेबा एनडीए की गवर्नमेंट श्री नरेंद्र मोदी ना लुसिंगबा स्टेट सिदना श्री बीरेन लुसिंगबा बीजेपी लेड गवर्नमेंट असे मणिपुर की प्रजा सिंगना थाजरक्त्रे चीफ मिनिस्टर की हक्सेन की तेंगबांग प्राइम मिनिस्टर की हक्सेन की तेंगबांग हाइदना पब्लिसिटी प्रोपोगंडा दी यामना तौरी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की मेंबर ओइबता नतना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी की ट्रेजरर ओइरंबा मिशक अमा याउना कुंबी ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की थौमी खरा एनईआईडीपी दा याउख्रे एनईआईडीपी दा चंगलखिबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी की ट्रेजरर ओइरंबता नतना कुंबी दा हाना कांग्रेस की मिरेप ओइदुना मिखल थेंगनाखिबा निंगोंबम इबोबी अमदी कुंबी ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की मरुओइबा थौमी सिंह अदु एनईआईडीपी कुंबी ब्रांच ना ताराम ओखी मिखल असिगा मरी लैनना फागलख्रबा लुपा लाख कुनगा हुमदोई लिसिंग हुमद्रागा मरी चमापन हुमफुगा मंगा रोम की चांग ओइगदबा यूसिंग मई थादुना मांगहनख्रे लमफेलदा लैबा स्टेट असिगी एक्साइज डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स दा फागलख्लबा यूसिंग अदु थुगाइदुना अमदी मई थादोकपगा मरी लैनना पांगथोखिबा पाउमिशिंगा उनाबा अमदा एक्साइज डिपार्टमेंट की डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट टीएस इमोना हाई लाखलिबा लोकसभा मिखल असिगा मरी लैनना
ECI gi instruction matung ina election code of conduct hek chatnaba hokibadagi team kaya semduna mapungoina Imphal East West ki mafam singda amasung tampaki atai district ki mafam kharada ngarang fawbada mafam chamriga kunga mangada red chathaki maduda punna case chahumga kunga manga laukhatpa ga loinana punna mioi chahumga kunga manga fagatki loinana Indian mad foreign liquor liter lishing aniga chatru kunga nithoi henba beer liter chanipan yankhai henba amasung country liquor liter lishing manga ga chamri humpu mathoi henna thugaituna amadi mai thadoktuna manghanki Sigi approximate value chi 23,74,965 kumba ko approximate ni ko ekoina sigi casing je phaba matam da ekoina file impose tawjari si 4,09,950 je ekoina impose tawjare ba ngasi wakita activities se adum alert tawna legani till the counting of the votes se aduga loina na ekoina counting amadi vote thada ba matam si da ekoi dry day oigada bani haina ekoi order am stock re total prohibition during the election si da ekoina ngamna ba pandam gal loina ekoina ekoi activities si tawjabani Mathang thada pangthokadawriba Lok Sabha mikhalda afaba mihut khanduna afaba leibak ama oihannabagi pandamda aiba aibi shingi oiba saireng changdamnabagi thauram ama pangthokre aikhoi bot thada si haiba hiramda all assembly complex da leiba Manipur State Legislative Assembly ki museum amadi archive da pangthokiba thauram aduda aiba aibi kayana saruk yaduna mikhalga mari leinana saireng sing pathoknaki yamna thawai yaudaba vote thadaraga kayu kanagadoino ai kari domjaba lekha somana khandokpa vote thadadaba thadawiyadaba kayam lei kanagumba mana ai thada ningde adana vote thadaba yaudaraga aigi right aina vote thadagadaba ge right adu kanagumna lana chinagi busu kongaini Matang size the break am lauzage break ki matungda saihau fam dagi saidin na fam da haina mingthon ba nut the fusion and solo performance ke thoram ama ngasi MSF DS ki auditorium da pangthoki bagi pau amadi Manipur amasong malem gi tongan be I pau sing puduna lakjage impact news po mideng taduna lebiu mayam bo amuka na taram na oksari bulletin asigi makhata ba pau mayam da pizari Saihau fam dagi saidin na fam da haina mingthon ba nut the fusion and solo performance ki thoram ama ngasi konung mamang da leiba Manipur State Film Development Society MSF DS ki auditorium da pangthokre nut the Star Foundation NSF Manipur amadi Ipak Films Production Manipur anina punna sinduna pangthokiba thoram adugi manung channa lamdam asigi natta sankritan gi lamda matam sangna kathokpaga loinana art form asibu ngak senduna lakliba saknairaba oza tareta asem ibomcha singha amadi asem hemabati devi memorial lifetime achievement award 2019 khusinnaduna ikai khumnaba utkhi Janims ki security ward tagi nanthoktu na chen kraba KCP Nandogi thaudok aduda Chennai haibagi maralda police na faduna wahang pahong tawbada laikhidraba constable Muhammad Manzoor Ahmad Mishi asi magistrate inquiry taunaba khangankhre Home Department na thokpa cherol amagi matung ina Manipur gi governor ge yathang matung ina Imphal East ki district magistrate na inquiry adu chathagani hairi nakalama romda laikhidraba constable adu gi mathakta wahang pahong chathakhiba aduda yawbani haiba CID Imphal gi inspector T Sanatomba thabakta gi suspend tawkhre DGP na thokpa order amagi matung ina inspector aduda ka henba mawongda lo kaina Mathau tawbagi damak suspend tawbani hairi Amaromda Mishi asigi wathok chauthora kadawri Misi asigi mayokta semkiba JC na sinduna ngasi Yaripoki Ajad Higher Secondary School mamangda Manipur gi tongan ba lup kaya gi mihut sing yauna wakat mi pham kibaga loinana makha taba khongjang kaya changsinnaba sem sakre ngasi gi wakat mi pham aduga mari lainana JAC asigi ko convener Muhammad Rahis Ahmad na paumi sing da hai lo ngak nanaba lairiba police singna police oiriba mioi amabu lo gi wangmada custody da tamthina ot naiduna mi hathina hatkiba asi taraina lokfam thokte thaudok asi CBI gumba independent body amada thigatuna maral leiba mioi sing logi oiba chairak pigadabani haiki
ai dada doi kan introduction sel sangi bane breakfast ki paratha hong yer mohong ga saga pizaraga dada ga inu pagana tanjille sangre le payang aure aina na leitana pau phone da laure kaisu taude kan ga nakalli kan taudi masa dai nai ikoi na dana ige sel sel da inspector sana to mana makhut pe na ol nai raga hatok pi bada deal killing asida sienaba mi khuding mak 302 gi इकोगी एक असी गलोइना मखोई खुदक फारग सरकारना इकोगी मांगदा मसी ट्रायल तौबा होगदबनी पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद मजूर अहमद की मिशी असी CBI दा थिजिल हल्लु हाइदुना कांग्रेस ना तक्सिलकली कांग्रेस भवन दा पाउमी शिंगा उनबदा MPCC की वाइस प्रेसिडेंट खुमुक्सम जोय किशन ना थबक्तगी सस्पेंड तौदुना लैरिबा कांस्टेबल अहमद पु मयुमदगी कौथोखरगा सीना फंगलिबा असी कांग्रेस ना यानिंगदे महाकी मिशी की मतांगदा मणिपुर लैंगाकना मैजिस्ट्रेल इंक्वायरी तौगनी हाइबसी मरम चादे CBI दा सिनदुना थिगत हनगदबनी करीगुंबा लैंगाकना तुमिन लैशिलबदी कांग्रेस पार्टी ना खोंजंग संगसिनगनी हाइकी नंदोल नाथोक्तुना चेनखिबा असिमक पालिबा लैंगा की खुद याउदे हाइनिंगाई लैते नंदोल नाथोक्तुना चेनखिबा असिकी मतांगदा मोहम्मद मजूर अहमद ना अचुम्बा खरा हाइदोकरकपा याय खनबदगी हाटपा ओइरमगद्रा हाइबगी चिंगनबा फाउबा लैरे हाइना जोय किशना मखाताना फोंदोखी नंदो से कमाई तौदना कन्विक पिरमदायदा चार्जसी थागन लोकाना कमाई नाथोनग्रिनो अखोइदी मसदैदा गवर्नमेंट की खुद यावरो हेनिंगाई लेते सस्पेंड तौरगा मयुमदा लैग्रबा मी फारगा फूरगा हातोक पिरिन सिदी मंजूर अहमद सिना करिगुम खर खंगब लैबदगी मसी लीक ओइथोरनी ना हातोक खिब्राइनो बो सिंगनबा पोए अरुना सरकार सिना मसी तौरिबसे मणिपुर प्रजा मयामना तयांग लोगुमसी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी या तौबा यारोय मसी CBI दे सिनगदौनी काना इन्वॉल्व तौई नत्रगदी अखोई मणिपुर कांग्रेस कमिटी ना तुमिन लैरोय हाइनिंगाई लेतबदि इशू पुथोरकनु इशूदा याम फजबा लैबाक के कैदौसिगे लैबाक से मणिपुर की कमाई कनसिगे मणिपुर दा कांग्रेस पार्टी ना लिसांग सिन तरप मतमदा मणिपुर कलिबनब होनरक पत्र मधुगी स्टैंड मते मसु बीजेपी ना कोसु तमजगे ना अदोम दा चलो बदु ते बोट खर दो इशू फंगनीबा मणिपुर मिया मेकअप थोपिरो अखोई तमथीरबा बीजेपी पार्टी से अखोई लमदम सिदा हलाकरु इलेक्शन सिदा माइथीब पिरगा मरुपंग मुक्तची मिसी एसी की मतांगदा मरा लेबा सिंह बुक तौदुना केस असी इंडिपेंडेंट बॉडी अमदा थिगत हल्लु हाइबगी थाजबा अमा पीड्रिबा फाउबा लैंगाका मखल अमतगी यासिनबा लैरोय मखल कयागी खोंजंग संगसिनखिगनी हाइना ऑल मणिपुर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटिंग कमिटी अमुकोक की प्रेसिडेंट SM जलान फोंदोरखरे वाफमसिंग असि नुंथिल हतादा लैबा अमुकोक की ऑफिस दा पांगथोकिबा पाउमी शिंगा उनबा अमदा महाकना हाइखिबनी महाकना मखाताना हाइखिबदा कांस्टेबल मजूर असि मार्च 12 नंदोदगी फंगबा मोबाइल फोन अमदा कॉन्टेक्ट नंबर यावरमी हाइबगी मरालदा सस्पेंड चतुना मथौ अमता सिनदना महाकी मथक्ता केस अमा लौखतुना थिगतलिबा मियोय अमनी अदुबु नंदोना नांथोखिबा अदु मार्च 15 अमदी 13 की लोनबा अहिंगदनी मरमसिना नंदोना नांथोखिबा असिगा मंजूरगा मरी लैनरमगनी हाइबा असी थाजबा ngamde मरमसिना मिशी असी यामना चिंगननिंगाय ओइबा मिशी अमा ओइबना केस असी मणिपुर पुलिस ना थिगतपदा लूप असिना थाजबा लैते लोइनाना मिशी असिगी मायोक्ता सेमखिबा JSC ना अचुम्बा वायल अमा फंगनाबा चंगसिलकपा खोंजंग खुदिंगमक्ता अमुकोक अमदी मसिगा चटमिनारिरिबा लूप खुदिंगमक्ना सगतकनी हाइखी नंदो हरिब नुपासे मसे हाई प्रोफाइल लेबा दुबा मियोइसिंगे लेवल दा नेक्सस लेरमगद्रा नत्रगना महाकी तोंगान सकलोन म्याम अमा लेरमगद्रा करम मिसिंगे लेवल दा महाकी वाक तौबनो हाइबा अखोय खंगबा ngamde मरम अदुना नंदो नांथोखिबगी वाफम सिदा अदुंबा चेनबा मियोय कया अमा खकी लंगला लंजिन दो लोसननबगा मरी लेनब्रा महाकना सिरिबा मिसी चे हाइबदो अखोय दंगा सिसु चिंगनबा फावरी मियामदा चिंगनबा फावरी मरम अदुना मणिपुर सरकार की लेवल दा पांथोकबा एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन मदुदा अखोय थाजबा लेते मिसी एसिबु पांगल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अमदी ऑल मणिपुर मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ना अकनबा मवोंगदा यानिंगदबा फोंदोरकली लूप अनि असिना तोंगान थादोरकपा चेरोल सिंह असिना मखाताना मिशी असिगी मतांगदा अचुम्बा वायल अमा फंगनबा JSC ना चंगसिलकपा खोंजंग सिंगदा मपुंग फाना सगतकनी हाइरी
Nakalamaromda Students Federation of India Manipur State Committee amadi Integrated Youth Development Organization Ningthaunai Yairipoki tongan ba cherol singdasu misi asi akanba mawongda yaningdaba phangdorakli. Thawal District ki mafam amada chahi taraga tarukta ngairibi nupi macha ama laikhidabagi thaudokta chenaba Laishangtem Asa Kumarna nupi macha adu mahakna hathibani haina masana yajare hairi. Thawal District ki SP Sandip Gopaldas Moharli na mahaki office da paumi shinga unabada mishi adugi matangda wahang pahong chathabada Asa Kumarna nupi macha adu mahak masana hathibani haina maral yazaki. Masana maral yazaba amadi khudam changdam kaya fanglabana athuba matamda charge sheet thagatlagani JAC amadi laikhidrabi nupi macha adugi imung manunggi miyoisingna laikhidrabi ki hakchang launaba aroiba mathau mangam khanghan lakre. From our side, the investigation of the case is almost completed and the charge sheet will be submitted soon. I expect help and assistance of all the people, youths, clubs, Mirabai Bees in maintaining peaceful environment, and as and when their help is required for investigation. Aibi Sonia Kundrak Pamna Iba Loyumba Haina Mingtonba Manipuri novel lyric amangasi All Assembly Road ta Laiba Manipuri Hindi Parishat ki hall da pangthokre Cultural Forum Manipur na sinduna thauramadu pangthokibani. Iramdam Miam gi apunba Khorjai Loop Imakol Awang Posambam ki taraga taret lak shuba mapok kumon ki thauram Konung mamangda laiba lamyan basanglen da pangthokre thauram asigi manung chana loop asina aiba singda piba marishuba waribam maino saireng mana 2019 su aiba salam tombada khusinaki loinana loop asina chahi gi fongba chefong irau khol su thauram aduda chief guest oina saruk yakhiba Sahitya Academy gi General Council ki member Professor Joda Chandra Sanasamna phongki. Taiwan da chatliba Mars ki tang kunga mapan dagi kuntraga mathoi fauba chathakiba taret chuba Asian Pacific Youth for Human Rights Summit 2019 da India ki mahut sinduna women's right activist Urmila Chanamna saruk yakre. Chungwa Association of Human Rights na sinduna thauram adu pangthokibani summit adu da USA, Australia, Paraguay na chingba laiba kayana saruk yakhi. Hauzik Sanabagi Pau Humpuga Mathoi Shuba Sar Chuchan Singh KCSI CBE Memorial Football Tournament ke semi-final match Singh Sananaba Sem Saba Loikre ngasi Kumal Lampak Man Stadium da Sanakiba Tournament asigi Mari Shuba quarter final gi match aduda Trau FC Kwakatel na Mapal Lamgi team ama oiriba Lavan FC Silongbu Panjil Mari ahumda maithiba piba ngamki Churchan Maharaj ki Mingda All Manipur Football Association na sinduna ing kumza lishingamaga chamapan yangkai dagi hauna lisang sitna pangthoktuna lakliba football tournament asida mapalam gi football team ani yauna lamdam asigi football team kunga mapan punna team kuntraga mathoina no out basis da lamba taunari hayeng tournament asigi sanagadaba ahanba semi final da Sagoval United amadi M Khabam Lamkhai anina lamba taunagani. Ahum Suba Sangai Trophy Veteran Football Championship ngasidagi Imphal gi Mapal Kangjaibungda pangthokpa hokre championship asi RK Fortune Developers Private Limited ki Sentang Makhada United Veteran Football Association Manipur na sinduna pangthokpani ngasi sanakiba tournament asigi ahanba league match aduda AYVFA Yairipokna JFM Pachoibu Panjil ani shinoda maithiba piba ngamki tournament asida lamdam asigi team taraga nipan amadi mapalam gi team ani yauna punna team kunna saruk yari hayeng sanagadaba tournament asigi ani shuba league ta TRVSA Malom amadi KMVFA Kairakka ahum suba league tana SHDVFA Sadar Hills amadi Musak Chekon anina lamba taunaragani.
Ahanba State Level Led S Tompa Memorial Junior Volleyball Tournament ki winner SYC Satudia Khopumna oikre ngasi volleyball tournament asigi sanakhiba final match aduda SYC Satudai Khopumna NYVA Nambol Naurembo point kunmathoi kungamanga humdoi kungamanga kunganithoi amadi kungamanga taraga nipanda maithiba piramlaga tournament asigi winner oiba ngamki tournament asida SYC Satudia Khopumgi Shanaroi Thangmasho Lungharna best player Robinson Gangmaina best striker amadi CS Romeo na best setter ki mana fangkibaga loinana NYVA Nambol Naurem ki sanaroi S Santikumar na best blocker ki mana fangki ngasi tournament asigi loishinba thauramda makok mathang takraba sanaroi amadi team singda mana mathum kaya khudol tamki Cyclone Thangmaiban Ani Shuba MCA Luang Pokpa T20 Cricket Trophy ke final changkre Khudong chadaba maram khara dagi matam khara sanaba lepluraba cricket trophy asigi ngasi langthabal public ground da sanakiba ahanba semi final aduda toss ngamkiba Traw Kwa Katel na batting hana sanakiba match asigi apiba over kunda wicket taramak turaga run marfuga taruk khak lawba ngamki match adugi Ani Shuba batting sanakiba Cyclone Thangmaibana over mapanga ball mangada wicket amata tudana run marfuga taret lawtuna match asi wicket tarada mai pakpa ngamki match asigi man of the match na wicket ahum lawba ngamkiba Cyclone Thangmaiban gi bowler Homendro na taki Manipur Cricket Association ke meeting makada pangthokliba tournament asigi hayeng sanagadaba Ani Shuba semi final dana Champ Khagempali amadi Model Club Chingamakha anina lamba taunaragani Aroba the bulletin asigi headlines amuhana miyam da thamjage BJP na lengak pairabadi Manipur gi saktam kaidongai da kairoi miyam gi apamba gi matung in state asigi saktam mapung phana ngakani haina Chief Minister Nongthombam Birena phongdokre CAB na Manipur amadi Northeast state singda sokhaloi haina Ram Madhav na phongdokhiba wapam adu thajaba yadaba vote phangnaba miyamda lang thakpani haina Lok Sabha gi mirep Dr. Narana hairi Congress ki mirep o Nabakishore criminal nate BJP na lana charge tawbani haina MPCC ki Vice President N Loken na phongdokre Lok Sabha Mikhal Naksilakpaga loinana political party ki members sing atopa party sing da chongthok chongsin tawbagi thabak leptana chathari Amazon Constable Mohammad Mazur Ahmad Mishigi matangda magistrate inquiry chathanaba Manipur lengak na khangankre mara leiba mioi matik chaba chairak pinaba JC na taksilakli